na kuya githeri kingi twakita muketa yezekana ni wakomani yacho ndigithite kitena mboso kitena mboso ngatho cia mwanya nundu akwetikila kusakwa Kasuki TV masati mako nitawa Alex Kasuki na umuthi twithana kilungu ki mwanya kitawa andu me kitumisho na umuthi mundu wikitumi ni mwene skulu wa St. Fabian Littles Academy etha itwabia wana wake wakula wambie wasiaiwe ambi si skulu atano ni mundu muka twitania Mother's Day kwa twitha twitania kana twitha tu celebrate utoni wa mundu mukanthini wa kirungu kiri endi kokone kwa ume mwene witweta wa Jennifer no kutabia asiwa ngondo itawa aumete basi aitwa ba na maundu mambo the matosu. Jennifer, karibu sana. Asante. Kwitwa Kasuki TV kwa tambo cho badini utwe kutabi musiazi wa Kasuki TV mutabie Jennifer wa Jennifer o asiewe ba ayani ba kwa ukubi asitwa makwa nita wa Jennifer Mwanzio kwa mutumia wita wa Mulinge na kusiawa ni kuundi thine na ngatwa wa makuene bandu beta watawa. Mulinge ni musea waku kana nethe waku? Mulinge ni musea wakwa. Kowe muka wa Mulinge. Kwa tutabi ela wasiiwa of course uzi with the ups and down hapa na pale wayani katika background ya bwana hata ela naseiwe musiula naseiwe ti musiwaiwe lapu muno lakini nasia ni musiuma wai nasima tatite kwituma nthini wa maundu mo na ni matatie muno mathina mebo maingi ni twakwatie kisomo ni nasia ni matatie ni kwithia ni nakwatie kisomo. Okay. Na nicho chama kisama nicho musiai utona kwathima mwana nacho iwe muthinzela munene musiai utona kwathima mwana nacho ni makoma yani ni mwenda useni ni mwenda kunango ni mwavwawa mambo the matosu mundu asu onde ni methia wa ukomo kuitalika matala maitalika na kuya githeri kingi twakita muketa yezekana ni wakomani yacho ndigithite kitena mboso kitena mboso na nengi o mundu asu mebo tuya yomeisye twabikia kubikia bau kigo twataba muno kundu na kumati ukone anengi yoba ni watu sobe yene kwethu watu yako manana icio kundu ni ku wasomeye yutwambie kisomo nundu wazi nicho musio nengi na nikiutanirasia sukula wasomie primary high school ni sieba school wa musingi na somie school weto wa Kibane primary ni school we bandu kiemane bi top kuma nasari aye nasomea ndivine primary kuma lower mpaka class 7 kipindi yutu aita class 7 na ni class 7 nibona endie school ni usunge wa Kibane nasomea ko 7 na 8 ko class 7 na class 8 weke ya KCP ya kunia ni Kibane primary school Kibane primary o Kibane wa join ba na join ya school wa ndivine secondary nibona asomie kuma form 1 kupika form 4 na out of madina la mwabetuke lai ni wabetie mutiani ta nina atatie alotona na se nina atatie bala ni tona anengi ndia betie keka ndia beta ndie vya ba ndawa ya sure wa indini secondary school now wenda weta makola wa mini school high school that is makola wa mini high school na mini form 4 mwaka wa 2006 kuwe bando millennials well mundu ma form 4 with the angi especially in the witu it was the to ivalua wikwata ukaiwa kambu some vya ikanda kwa devisi sindu cyamba matoso uma form 4 wandi direct college kana wambio kwa sol kidogo
na mina form 4 kawaida ya andu meva form 4 methia na ila dreams cia ila ngumina form 4 numala banza ni kwatete wea ni umanda mpaka ni kwate ko unyela na minie form 4 na kwati nzia na thilopi na manda wea na kwata wea pandu hotelini una mara chips bo na balandia ada bandu bebinda yasa na kalilo bandu ba nyeite tatu na indi kibedikila chance kija ingwe chambe ya no na thukuma ona bala kilo thukuma ndichona na ndate nuke wakasome anye moi wa kana na ciokethia muci na andwa wa college ya walimu manda sukulu binda mamu kutunga muci ni mathina memba wabitukila hata mwana wa mwitu Nala mathina ma kawaida uyo town ona we very young in fact ona ndia ina kibandi kwa uwe nela harassment ya uona tuisio kwatika nundu ndwe kibandi yuyu no utumete kwatwa uwe thia no nguthukuma lakini ile very stable wewe sawa wewe no iko mano nando katika mauyo kama na characters tofauti no kama nieno expectations ila we nasio tisio no kuthatisia wambio teta boss ya yuka yambo aikuya musala uiteta nya customer ile yako iva wo boss aikuya musala ne wagu no bombe saisu kegara tekatila wa maundo tasu na yuwa ngito survival wa vakame yata kana wa vakame na kusika skulu nino vakame ya kusika skulu nono ndia ikalevinda yasa okay so you wakawasi wa skulu waenda college wasomea we mwa na someye walimu wa ECD skulu ne wa Kitui ECD teachers niko nasome nanye nasoma school based skulu si mbinge niko naenda skulu si avingwa nye njoka yambe wabukoma na abukoma immediately na high school mwai wa kana na soma holidays ya mwai wa kana na ciokethia muci na kwatio buya mwai ucu wa katano wati oula skulu na mine ye class 8 wa kibane primary nibo nasomethasya was there you were school zimbingwa we yani ziabingwa kwa school that's nice I love that na you wa Messi and dream ya kwithiwa sumo kada we director wa school wako kana kintu cha matoso ila nambiye kusomethia na nami na school no ne ndio manda wea o kundu kungi kwasa wese gwithia ndio thukumela bakuve na musi bala wa maneiwe ni kila mundu ko na mina college certificate na mambie wea na nai ngaliko cia Meru andu beta watimau niko na thukumela ngithukuma kuku bado na join college yengi na thikwika diploma ko ndisomethia kuku oniende no soma ya kwikala muno nikwithwa nethiwe na thina wa climate chakuo timao ndi wa Mount Kenya na kwi mbebo mbingi muno kuu nethiwa mathina mamwe na naciokethia na uma kuu naciokethia ngaliko cia Donyo Sabuk niko na thukumie na mina college na ne ku area su ya Donyo Sabuk wethia ila nanu kana vinga school no kakuone na request ya ciai nikwithia ndanamba kuma kuone na somethangitie school kuone nesikie na somese kibane na uma kibane no kana somethia ndithini primary na ninesikie na ciai kuna vinga school aciai methia na request ya mwalimu ndo tuition ya ciana citu usibunde cia kusoma reading kuwethia ila nane wasiana isune sibunde cia reading wethia kana nika class kia yolo na kena thina wa kusoma kayeso kusoma na ni skulu ni suna somesa na ku Donyo Sabuk yetwa Mount Carmel ni skulu ya kanisa yevau Donyo Sabuk wethia area na mesisia tina maskulu maingi muno ma private na waise ciana ciaku ciembe muno na ni ciese kusoma ciese bata wa kisomo ku
na somethise kwa myaka ele na na mina myaka ele na shoka na musi ngamela kwa myaka trambo nende musesi wa Kasuki TV na kwa kilungu kitete kwa ukondo sio wa Carlos Farm tutesa matumbe na depot itoye Kitengela Andume kitumisho tuzo kwa Madam Jennifer Mwanzio nati ya watu ya wa somi myaka ele I mean baba ntwa bikaba myaka ele ndonyo sambuku na some sendo ni sabu kwandu ba myaka ele na netho na yesiria ya kusioka musiene nundu wa thina ucio na ciana cia kisioni kwitu cia kwitha cina thina wa usoma na kana ile yake klasi ni cha yulu na cia nenda baya kwitu kulani cia 20 ni nambe skulu wa ECD wa nasari twana roto nini yani wonie thina wa ndo ciana mathina ma kusoma na wa more give back to the society yani dream ya mbesi bau that's so amazing na ciokethisia kwa musi na nenio na musi wakwa na mwelesea isi ila ni nayo ona kutwika ndia ina mbesa cia kwambia maundu ndia ina cio no wo cietambia yuyu na bau ni bongo ndatoke no ndo bo na encouragement no wande the isi ndia ina kindu na ini ndona kwambia undu ucu nundu ni benda momba ni benda ivila school setup undu yimbwa ibwa yeah sure wow nina mwelaisie na we ambithukisia na oso sitapata na maambia nomba obusokoni wa ndithini wow na maambia nomba ni waendie ingi sokoni ando yevele 10 tulato baby chairs sia kwambia I love that mother na ila January ya 2013 yavikie ni wana okia kwambia skulu wa St Fabian Little Academy wambie 2013 January wambie mwaka wa 2013 January matuko so celebrate miaka 10 neli that's nice oh oneve ngitangasa okuma makanisani ongaandika kabalua nganengane ngashaka somwe kanisani kana January neto kwambia skulu asiana nini paundi dhini twabeta kwa hospitali bene ba hospitali waibo wa madam weta wa Stella ngaini avyo musie dayo wake balavaseo ni watu tuyengo lilikana kwa une na the yandu ngame abubu ne skulu ito kwethe wa ongitangasa ko makanisa nenye nende la January yavika na no kana na bingwa momba ibino ye momba ya class nundo pa yesiana we ni wi wase wa mulinge isai ni mulinge ma ko mani kana bando mwasa kona na mulinge da ko mani tete ne lakini pinda yuti ya atwani mama ya atwanite aiye okay it's okay ni wambe seyu na ibela wasi ibela kom na nomba na nomba atasiana experience nanya no kanekala anekala ndi o saa itatoni nambe yao na seimo kama kwete siana wow siana site uniform ona dress tikege ya uniform ye ibiata baba gere siana site uniform na sisi waka school na cia ngaini mweke kune gwethe muthano ucu wambe ibela icu ni cia ucoie na ko sabandu ciana icu cikala mwanambe mwana wambe cia ibela 10 ucio ta ngai ciucua na nengina ni moka na admission na fees ndia kwata mbeca wambe akaunti na kwata mbeca cia guthawa ibela ingi uni ucu na nduma na naende wa ibela wow now from yusu suambe wene ngie binda yana to si uitika yu sukuru ni wabandilika ni waambia kutana ila sita facilities sia sukulu tamabuku nini ya kuye binda yana hata na sema ko suambe kwa hiyo na challenges ni kwethwa i facilities ya hivyo lakini mabuku ni na mandete nundu ni nese mabuku ala matumika katika preschool
na nambe ya skulu nambe iyo kuthoa kindu kimwe kwa kimwe na iyo weka na somesha niyo weka lakini itina wa mieyile wethia nditona kwandu ciana wetiando wetiando ciana nicioka cia miaka kibathukani rucikia kilasini kimwe kou kila kana no gasomie kwianana na miaka yako utiwe skulu yambie kwiana na mambo mwalimu wambe katambi yo thukuma mwaka wambe wathela nye yisilia yakwa ndiambia na cia kana ngethia na ECD yoka ciana ikasoma na cia soma ECD cia mina ndisi release ibinda ni kwa na mpango wa ECD inangeti preschool ni cia kuma tene nanye no kwithia no umete katika school cia private ninaweza kwitha baby class ibinda yuju twamita nursery na pre-unit oyusita play group PP1 na PP2 ibinda yuja baby class nursery na pre-unit na class 1 na ndo hivi class 1 kunya na ina setup wisu tene ni asiona gukicho wabiteile la wasoma kana wasomie yitwa nursery hizo kana wasomie mwaka umwe lakini bana ina yisile ya mwana akajoin school ena miaka 3 akasoma baby nursery na pre-unit nikenda akai class 1 na nine dhani si hivi class 1 ila mwana wewe soma lakini kwa unkia ina sikasia ona hivi school wanethe school yeva mwana osuno kutike kanesa lakini la twasomie mwaka wambe kiuwethia aseine makilea nganda cia na iwe ciana mwaka ithela wethia tena mpaka pre-unit okay mwaka ithela twaina mpaka pre-unit ciana ciendo thi class 1 ni 11 nda yavikie ya mwaka kuthela aseima metha na request ya mwalimu ciana situ twenda ciende class 1 ba tukadria ati nuwani na na kulingana wanu wako kutumikila cha tumima kuyuni chao ni kwithwa ciana ni cieka nesa ni kwithwa ni monie ciana yeka nesa ni meka sambe wako la kwa umendegwa na mendo na ciana cio ciende class 1 ba no une bwana cietanga ya kwithwa na class 1 yambe akili ni yakwa ndia ciona twai class 1 tusoma 1 2 na 3 1 2 na 3 na tuivi kaba na tuivi kaba asini momesi osenzi yangi makuya twende class 4 yutu hivi kathiri wethia na mesilia makwa nimo masensise no na be bata wa kwikata wa kuende kwati yo kuba ni maekate no musisi wa Kasuku TV na kwa tuiba kondo se wa Kathos Farm na Kathos Farm tumotea matumbi kwa vya wholesale na retail kwa hiyo ndani matumbi mako kwenda ukona namba hizo andikita ba ukione kwaku anayeka natoka bigena kwete matumbi na omonde of course tuna mondo wekitumi ndina wa Kasuku TV na tuitania utoni na biti ya mondo moka tuminike tusika kwa jen tumane watu bichaba class 4 waswani yako ende sia bandu bakutilela experience ya kusenzia idea tondowazi idea ya kuyambe ya obike PP is it PP1 PP2 tira pre-unit iyo asima request wamba tingina loa hii experience ya kusenzia ni baina wito wa this is what you need no need kuthoa kina na no need mwalimu opetukite wena wetara wena otoeka wausomethia class kiu waina challenge chama matosu kana wasao mwalimu balabikila challenges ni ciithiavo ni kwithia ilo amino avika grade 1 no ngino some mwalimu umande mwalimu ula trainete kubikia class kiu na nenge nina kwatia alimu ndia sendia kwata alimu nina kwatia alimu na wewe yani na support ya sei
na ina support nene muno kuma kula kuyasiala na thukumana namo ona ala no mon ona juni thukumana namo ko nundu wa support yesu ndiaithwa na challenges mbingi o challenges sibone kwithwa you to plot ine na skulu no ambe ya kuyana ndwina landi bandu ndwisi utoma mekwa tata ndino kwati usu ukethwa kila kinini twa kwata kuma kula kuyasie ya kwati ya thukumi no mame no chokie kweva thukumi na university na nichokie kweva momba na maundu angi maingi amabata makuta school so you and we celebrate miaka 10 nele kana 13 12 years rona tabia mundu mukawe bandu asomie kana mundu we bandu ilio bandu tu utezia mbele ile ba waile umuthuthi ata ni tabia mundu kana bayo ndo withia ala isi kwambia ndino na undu ute mwambie ndwisa kuyane undu nula mwambie na katika maundu ni mambia wa onethia undu suwa wita vite ata kabondo ula mutate ula weyesiliane ndo atata that's nice kabolo tatite ukaema nundu nasia nye nina atatie na nindata maundu onethia undu suwa na wita vite ata ukatata wema wikite ata utatete ndukasia ini sila cia kwikona na ndia iso wika ndukesa kuyania kemwe ni dream wenayo ndikiania utaisomia mbia pe mwana wa mukie kwacha wa sesukulu sudamikola kwanza niwe no yeku asini manzembe thisie alimu na asu maino kaonde you know siana ni ondonzela have you ever why on that thought the normal and okay what to give up katika sabali no because nini sio na bema usio vyo bando bikawota mundu okay wa nini no yes kulisu maita maingi muno maita matataleka na seyu na bika mwiso ona no idele ona no idele na nyendu mala ndindi ande kwa ningi na tali mwalangi na wena balua na nena balua ona na thiba ndio kolya we anandi kwande kwa maita maingi muno we always challenges agwa undile ana sei na sei nikibathukani kila mundu embwa na personalities yake opinions na katika skulu ene biashara ta ilengi ndu wiki anduka mundu akoka akaokova muno akaokova sukali akaokova ke maisha suno motivatela katika setup ya school kwa mundu waka na ndena fees na weta na gufifi osu ni wewe kwate na kungone we napata wote thia kana kukake we napata wote thia kana kuku na we na mwalimu we ba wote wedele chao musala I can relate uteseka na kwe musi yote na mbesa ande thukia janga wesu nikunde sa kwethukese ona kwela nae mwandike ndia amethukea kunde so kwaje sasio mokase yu tana iloko momondi kwa u school ye challenges mbingi muno just a piece lakini hapa isu na twikala na siana sie maundu maingi ona kana no ka ume musina kaya maiso bika school na musi yes kopi ya school na kunundu nesio kana weseke musi kai yukuza kuthia na challenge cha uwe na challenge cha siana sia bika school ke thia bene kana no kone simu ukolia musi mwana ni kuwao weye kana kwekiwara nundu ndeba nde school na school kana nikaumea ondo kada naumea musi it's normal na uyethia nikaumea no kaumea muno musi ayo kaiguya uyethia nibathuka take responsibility ya my kids lakini uivo kila cha bata ni kunena ni ando manena na sia na makaeleano bu school ndio challenges mbingi isu ona mapindange ubika ukethia tunabikie bandu system nyoka ya sensya tunadrie na 844 na tuoka twembwa na system ya CBC yu katika system ya CBC no wiye mabuku textbooks ko ni private kwe twenenga mabuku ni serikali ni vitu vowa
ni skulu thowa ni skulu thowa you know though ya mabuku ma grade 1 grade 2 grade 3 ma ila system ngo na system ibandilika na system ya bandilika kuma buku asu ni matwika waste na ndo ya mbeya ya museyu asu mana atwikie waste chao ku challenges te jo ila system inoki ya senja ndo ethiwe na challenge kiu cha CBC niende na at the same time 844 niende kwao no we say we imbaka grade 9 na ni class 7 zekwa na pa itina na grade 6 kana grade 5 you ela manai ame 7 mumetumia mabuku ma 844 nyabangi me ba itina wo mutumia ma CBC kule meuka that class next year maika atumia mabuku asu na kwa challenge na ma ito waste na school witu oneanie ila CBC yakata yandika kuone they at the same time to class 6 na to grade 4 to class 6 na to grade 4 ko class 6 mami na mabuku asu teyecha no you mai yo wa ma grade 6 you take ma class 6 kuma hivi kuitwa liwe na challenge yesu although you get the you need to overcome it nondo CBC nditwekie full katika primary na junior secondary nondo pesa ngaini munene nikwethiwa school witu ni wabikie mpaka junior secondary yo changwa ndavo kolia komo bigire junior secondary you na mpaka grade 9 oh that's nice utumani waku wa muthia kwi asia sema Kasoke TV pa kamera na ukinanga namba ya simu kwa asia me around ba ndithine nondwa maybe mundu enda mana kendo kana kwete mwana wakwenda some hapo ya some aba kwa asia sema Kasoke TV ni asia kana thino wa maisha ondo nola mwambia noloda namba kwambia ndisa kwetondo ula wonde wina yesile ya kwisa kwekondo wake kana we bwana yesile ya kwambia ondo wake ndakembwe na bina ndakegwe ena bina wako enda kwambia ni aweke na mabinda maingi nasia ni mwekwata syangai maundone mako ibindela yonde wa mwekwata ngai no kutongo ya saundoni mako na makaila katika school wa St Fabian somethia tuatie CBC curriculum twina alimu abebetie masomete na makethia no tuika wa kwikala na ciana na kuisomethia wonde ula wendewa ni kwete mwana wake ndini wa school witu ena uthasio su na ni kwikithia kana wa mwete mwana waku ndini wa school witu nukethiwa na melilo suo nomwe twina PG mpaka PP2 hiyo ni preschool na twina grade 1 mpaka grade 6 isu ni primary na twina grade 7 mpaka grade 9 na nakwia alimu maitu ni alimu abibithie alimu masomete na mese kwikalania na ciana mwena ngali cia wete ciana na kuitonga skulu witu withia na ngali ikuwa ciana situ kuma bandu beta wakiati nene ikamaete mpaka ba skulu na ingi ngali kuingia bandu beta wa St Michael ikamaete mpaka ba kiati nene pau katikati kuma ba mpaka kiati nene pesoko kadhaa nikuwa tukatwa sete ciana situ ve mbusiane na ve kanti na inde kuka bandi dhine St Michael tukathome mpaka bandi dhine anenge ndiasia
kupikia bubu otiende twina branch ya school witu yebandu beta wa Mbusiani twabingo ye branch ila twakwatie ciana na wethia aseime na uito wa transport nikethi wa Mbusiani kukaba pena matambia mangi kuune twethiwe na branch kwa lame ngaliko ya Mbusiani kapilila ona kiati nene no utumande nikwethiwa twina school witu iva Mbusiani ula umete kuma playgroup mpaka grade 2 kwao jutifikite grade 2 na ni school wende na kuyana ni school museo musiai ukenda kukwatia school witu no kuna simu kwisela namba neno 0728 55 14 04 na sana utumande kwisela namba neno ya simu 0728 55 14 04 naende bauni boto kiangithelo ya kilungu kitu cha omonde Jennifer Mwanzi una St. Litos Academy St. Fabian mena maondo mengi mwana matona utambia kuna watu that uitembea kwa kwepinda kupituka ila ingi anaka nawo zaidi anitwa mwete update sionde sia skulu wa St. Fabian Litos Academy naende mato no makwalize kuzana nambani noti muonza idinana itano imwinya noti inya akona nambesu tawanda kwete mwana wandama na kengo wana kuna kama no kengo naende ebindela uketha nakana keuka sukulu ikate ukitumine keu na kwa kintu gikite kwa kukondo sio wa Cathos Farm tuteza matumbe na toya nguku sia matumbe watu kunia simo neto quick delivery Kenya yonde nanza kwa Kenya kwa uyu tibanesa Andume kitumisho.